Duchess of Cambridge, Kate Middleton hi thomno hak non war beremo kan ti mai thaya. Ma se ani lolan ma khan, Princess Diana Khan thomno hak non hi alo ching da ito ani. Diana Spencer kha anumama ka thomno thar lei ching ani lova. Lalnu ani nuwa ero chuan thomno chi sang tam tak aneya. Ma se a thomno ngai na chong aron hanon fawa. Danglam takin a thomno hluite chu aron hanon chin. A thomno hluite nolngot zel mai lavin. Asiam danglama a hanon le mai chin. Achangin a chei moina te payin, achangin a chei bela. Hei hian a in chei na te ati thar lama. Thomno hlui ma ni se alang thar chin. Tunjuma hian a fashion chick manga. Daina nal chung chuang chin chia tlak taka a thomno hlui ne na alan na kan thlir haudona ni. Pakhat na chuan chick stripe suit. Hei thalaki kumsang ka zakwa somriat pakhata mi ania. Daina thomno hak hi rong senduk purple le a eng chopol adung zonga chel ni in David Neal design ania pon fen kor noi le kor chung in su tani amil turin tereu ain bel tel boka he thalak hi apasal nei ma thakhat vela ala kania heti hulai hian Diana Spencer himizak zum takni in paparazzi ho camera ma a po azak chin le ani kumsang ka zakwa somriat pathuma Australia anjin tumin David Neal set hi aron hanon le a Hemituma hi chuan akor chungkil pum vekin ponfen nen in me takin aron hale ani kumni malama athom no hak nu aron hanon le ti tuma in an shekher lafang lalnu ni ma se athom no tha ti riral mai atum lawani voluminous blouse sangka zakwa somriat pathuma Australia anjin tum thau khan Jen Van Velden kor adum le afara chel ha in leather kong shen asheng boka akorban chupuk lian takni in Ponfen dum chunga in bela mu ania heti hunlaya ta na in me takani mase hei chau hi headdress ne na Diana ain nan na anilawa chumi kumvek thatlem niam nu chuan polo in khel na muna aron hanon le ani akor chu ponfen var zui zai maya chuan thunin angong akil lawa akor landan chu aron thak danglam chiang hle a Australia a ahak masak chuma lang formal kha tun chuma chuan alang casual ta thongani Pathumna floral set 80s vela Diana in ahak moi tak pakhat le chu ponfen le corset apola par hi ani hei hi kumsang ka zakwa somriat pakhat Wimbledon tennis tournament ahak ania hei event si tuna Kate Middleton in athom no phau chwa phona na ahman chin ani he thom no aron hak chwa hi Diana hian adu hle aniang kum enge mazat liam nu sangka zakwa somriat panga khan asut ni lawin apon fen chau chu aron feng chuak le a korvar le kong shen hlai ve tak nen aron ha chuakani hei hian Diana chuan eng thomno po ha se amoi pui zel ti ati chiang hle ani thomno haute angalang po hi a hanalin changkang takin alan pui thei zel mai ani palina polka dot dress Princess Diana hian polka dot dress moi tak hi angai na ema tuna kan mo adum le avar in pol lukhum par ne na in choi tak te hi ain me hli ani he sudhi kumsang ka zakwa somriat paruk Epsom horse derby aha a hetiang chi hi atun lai lawin an war to lo hle a mase ama hian ain me in social tour a omlo ani top mai kumsang ni somni pakhata po he hiron hata thut se alang tun lain amoi pui thei thawinarin omani he polka dot dress hi peplum style anti mai ponfen konga athwa na angdewin ponfen chan vevel theng atang arabel thwa ania hetiang hian Diana po hian a fengani apani hian amoi thauna in engma bel omlem lawa zui thla kha afel fai zoka pon chuang liam bel chana khan atilang pukin atul kher lem lavin asiatani pangana shiny ball gown he korfol hi 80s hunlaya mi ania Diana kha ahunlai mela khosa thiam takania in chaina lama po ahunlaya mi warang angkha ain bel ve mai zela tuna kan mu me korfol purple kezar mai po hi ni in Catherine Walker design ani kumtum nuwa he kor hi Diana Khan Charles nen anin chen ma a an zindun nun ber chumin aron hale a tunchuma ero chuan akor chunglam chau chu lavender rong pon fen nen aron hakopani hei 19 nulamani to a kha dress kha aching velam pang to a mase Diana chuan athom no nei to sa chu athei angin aron hanon le chen si ani parukna red polka dot sangka zakwa somriat paruka Japana anjin chumin Diana chuan he korsen le var in pol hi athanga Japan flag angdeu aniboka 80s chauvel polka dot style larlai anibok nen ain me zelani
hemi nu reivak lawa Buckingham Palace balcony a he korbok hi Diana hian aron hanon le a sangka zukwa somriat paruka sipai color parade an nei chumin Palace balcony a angai ngain aron inlan puile ani alukhum sen le pal thinen lam angai che ina inbela til chelauna na chu siam that angai shan lawe pasari na blazer and skirt kumsang ka zakwa somriat pasari a Portugal an zin chumin Princess Diana hian 80s an hak warve tak pakhat ponfen tial le korchung a ha a anwai lam ponfen chu a pukina para achung lama korchung dum pol fualde utak atak samil zain ha ani chumi nu thatlem ral nuwa a ponfen pa ngai chu fengin korchung warnen aron have thung a ponfen ngai che ania a korchung pol hi korchung warin aron thak thlawani thomno hlui athar angmai lan tir dan rem chang takani a apon fen rong kha awar le dum pol ni in akor chungte pani nen ain me ve a he kor chung war nen in kophi sangka zakwa somret pasari a Cannes Film Festival a ha kani pariatna glamorous gown event sakal dona hak tur alam na ber designer Catherine Walker kutsuak korfwal pol temoi takmai chu sangka zakwa somret pasari a Portugal Diana chon aron hale a amoi rualin korfwal le adar puk chu tlemin a style ching deuh to a masevan ithak takin tunlai takin asiam danglam le a kumni nuwa chuan a kor chu aba na om lavina ron ha chhuakani he kor hi ama a korfwal rong le apuan te chu lalang deuh ma se asiam danglam nu chuan athare moti mai turani a Diana po a konfi mel zoka a korfwal te le apuan te sak te chuan 80s rong lakai ma se 90s ha katan po ain me thawani pakwana mixing prints 90s kumtir lama ahak he kor chungchanga hian soitura omnuala he suit central ahak hian scarf dumle vara chial a ora sangkas gwa somkwa pakhata hetiang an or hi amak zok hiala achan chu han en mai po hian mit ativai thei hialani sangkas gwa somkwa patni kuma ahak chwale tum hi chuan scarf dum hlangnen aron chwa puya he hi mu anwam zokin akor moina po alang chiang zokani somna sleek pantsuit he ke korle korchung su thol nak mai hi a 90s lia maya sangka zakwa somkwa pasare kum March thla a anushan nen chhun cho aya an chwa dun tumin Diana hian aron in the chwa puya briefcase ang tak a purse de a korchung fol tak tele a kordar ti chhana te thleng chuan khami hun lai khamin sha chwa ti ngoi khati lai vel kha meichia ten mi pathom no zul zui dewa in thuam an chin or chan lai ani bok thakhat novela chuan pon fen suit ani ve thung ta a tuntuma hian akor chung pangai thau kha hasi in ake kor chu pon fena thakin mu ania hei hi sangka zakwa somkwa pasari kum thau April tha a St Mary's Hospital a naw pangdam lote atlo chuma a ha kani a hei hi car accident a athi malok ani bok milarte chanchin ngai nom tak tak ishiat fo theinan milarte news hi lo subscribe ve nge yang che